Kublai shubu na pi parlok borok ba jupet kersan yak nika channel mau benar te parlok borok mentang wan raj pi ba pentip pi ya ka jela kai football tournament ka balati berukum ka Shipara First Invitation Football Tournament knockout arjar apulai arjar pusau hamau kelai Eastern West Kazil District te yak nika tournament and plino haka katan trik Disembar arjar arpulai haka porsi ba jeno paisngi te ka jaga ka hapo madan mau kelai te yak nika tournament ati berukum ka tournament ka ba hedu hapo Eastern West Kazil District nomor ki price kila kod hadu riulak tingkam. Jadi kene kan stang no hak kasantrik Disembar nomor ba hak jingsal ade ban pli nadu kan ritrik Disembar Henry kadon kadau bom laker nak jing hapus labahe. Temen tangin sedang no hak kasantrik Disembar ajar pulai ke porsi bejin no basngi. Di hak kata sisngi sedang jong kan nika tournament ke bahe dua po Eastern West Kasih Hill District kan long ka jing akun hapdeng ka Sela Jong FC napo mau keruat kan akun bersya ya ka Adonai FC napo Shillong. Tapi kini kita tim berarti tim kilong tim kita bakalan bor bahadu kata bat kita don sub ki player ki bat tebit shisha lada piwan ban page kena jel kai kolong internet bah. Te kini berarti tim kita long balak krek bat kilapan krek bah ban wan rai ki player ki bat tebit bat kita don sub bat kena jel kai hak tes ngi nget bah kena jel kai kolong internet bah hadu kata isa wan ban bishar ban page dalaki jogi kmat kam tame pigi page ba ala ya wera pi baro hakan nega jel kai sedang jong kari tournament Subha Wan ban page ban aji gersan ru ya ka sport club da ka ba pensiu ya ka bairung ka ba long tang ripo tingka way te hak te sini Subha Wan page hapo ka shibaje wan ban page basaki ban aji gersan ru ya ka sport club te ka nega jela kai ka long internet ha nge janga so wan ban page na marba ka sela jong na po mo ko wat bat ka Adonai na po Shillong ilong kitim ki ba klan bor ba baro ar tim Teka ba kam so tana shishu ha kata si Subha wan kenang nomor ba lada pi wan peja kena jengkai pila ban yo ya ka we ka kali ke batmai kata ka Alto Kitten brand new lani da ka pisa lailak tingka takmur ha kata si ka donru ka lucky draw akba ka ban kong pin yo da ka Alto Kitten brand new lani ka pisa lailak lada pim ya kena kali pin yo da ka pisa lailak teka ba ar pin yo da ka pisa san pojar ka balai ar pojar bat ka basau san hajar pat ka dor tiket ka long lai spa tingka ka we la da pikit artili pinjo san spa tingka artili tiket te kinong yo ki de ban wan chim hapo ka san minute la da piman chim ha ka ne ka hapo ka san minute ka mut piladu bat en panela kai no da ka we pan klai no da ka we te ka lucky draw en panela kai en da lakut ka ne ka jingila kai chong ka ne ka football ha ka te ka singi ti sa wan ban pet jaga jela football ru bat ban tit ya nek dia kan tiket lah tapi don bisa lai spa tingka pinjo ya ka we kali ka thamai ane da ka pisa lai lat ane gini ki ba aru nang yo san pojar de kat no ka jidon bok pi ha ka te gesngi khasan tarik la pi wan ban pet ya kan jela kai hapo madan mau kelei te ngaya wer pi baro ki parlok riu it football jong ka te ka than mau kelei bat kum juru ka than mairang bat kum juru ka than Eastern West Kasili baro ka we ban pet ban kersan ya kan ka tournament ka bahedu hapo ka district Isa wan ban page ha ka tegas ni tangin ya kendu ha ka tegas ni Kublai Shibun